kanang linya guys ba nga wala man ko naglumot, di lang ko ganang tagad na niya. Ano di man ka ganang tagad? Di ka matagad kay naglumot pa ka. Ayaw lang gud ilara yung galingon. Careful ana, bantayan na. Napakay gidumtan sa mo kasing-kasing ana. Naglumot pa ka nagtawan na kay nganong di makamtagad. Kung tagdon nang gud ay nimo. I-surrender na tanan sa Ginoo sa imong mga kasuko sa imong isig ka tawo. Mas maayo pa mo personal kaniya. Nga dahil wala mo jud ko kauyon atong imong istorya diri nako. Nasakitan ko ato. Para na-reconciliation ba? No? Nindot kaayo no kanang manginabuhi ta ba magkinabuhi ta sa kalibutan nga wala bitaw tay ginadumtan. Kay once nga ang tao nga walay gidumtan, nindot kaayo ang dagan siyang kinabuhi. Naa ang panalangin. Di ba? Di lang ko ta magpagarbo nga. Wa sa kuga pangayo na niya. Da bahala na siya eh. Ano bang sinutian yang nana? Asa naman di ay ang pulong sa Ginoo? Naitabo na siya kay aron ma-apply ang pulong sa Ginoo na imuhang nadungog. Igog maay mong kaway. Sama sa imong kagalingon. Lisod kaayo baton. Pero uban sa tabang sa Ginoo, mabuhat na nimo higala.